Haka bede beketu ka jinglap jungi menin ya kitu ki ya ketu ke kes ka kadon ka jingkrong by entry ya kini ki kali ki bekit ya ki jubi ka baya jang ne po pernihat te kumtu nilai ya saki ba kidan ki evidence ro ba ndai tang mengikiran mangi ndai ki driver kali hi ki lapan pau ba kadon kini ka entry te minute ngalayo ka phone call nai usi but abang ile kran te nakalian dugi na ko abang kendu ini manager net te Henry namar ka jingkim do kapor te ngalong ni ba ka nang bakan long official lada i imsgo ye in ipor ini bangnya kendu mentakasi kami siteng tingile menjur ya kaneka jingpan appointment jonga bangnya kendu mentakasi but niru ni ko aban one panora daga jingtho haka bede pati pani kendu ya i SP ya ini i OC mentakasni haka por kadisteng tengila poi thik hangni haka por hadway arbusan jisisha ngila so komen ba matun poi hangne hapo compound ru ngila i ya ketika kali kabapa hangtai hapo OC parking te ngila jisisha ngila so komen ban ong ba ngila kendu i Henry dan ngila kini kini staff ong ba ini cakut te hadin nang tu ngelafon ya ngelafon direct ye te mairu yang ya kaju ba idan cakut nomor ba kadon kakut mata te ngelaong ye bangin up hadu ngin up ye te yong ba info yang ni la kumno untuk ba sibji siteng apa arbaji te Henry menta kapor kam sashu te menta la arbaji ngila up te Henry kamna ban koi te nakaliang jungi kajingwan jungi banya kendo yo in charge menta kasni kalong kapacai ba ini baru kaki tiba nyawan lang mentakasni kadai bangila sosat pelak ada jengyap pelak kisnyam tekum tang ngilewan ban sunran lang ban pensngau ya kini ke jinsisha hai usi badru bandu ya kini ke jingkli hakani ke siji ngipan ya clarification but kajing pan jipensyai ke bedingkom kalong what is this direct entry Kabamut pengikwa ban sutu kumkipan pa kay kani ka direct entry kabaar where does this collecting money go shanu collect kani ka pisa kabala collect naki truck bat naki pick up kibakit yaki jingri kibami na kani ka surok bernihat banle ter shalong bachikiwe kita ka kabalai what role of the police play in this collection kay ka role kajong ki police bagi dan bentalang hakaban krong ia kani kapisa kata kani kejikini kapisa kabasau on what provision this money is being collected te kini kita kijingkwa jungi pan jing pensyai usi mentagasni badru da kajingtungu kababhangi kwa banya kendu ni te Henry nyemyo banya kendu te kumni naka paranong yalam ilayarai pangila syem ya kawitarai bangin aipor yo usi namar ba shipos ni kani kasiti ngin aipor yo usi ba unjubab ya kani kijingpan jing pensyai jong ka union ban lada umla ban ai da kajingtho namar ni ai da kajingtho ni borom ni kajingtho ban ni kerpat ru ba un pensyai da kajingtho namar ni yo ban ni kenduk ta kasni lada umla ban pensyai hapo shipos ni akaliang jong ka union nyem ban si ban mi syakmat bat nibu ya kani ka kentin bawat penbor yang ini bangin kerpat ya ke sorkar badiban suspend ya uni usi pada umla ban pensyai ya kini kijingpan jing pensyai jong kinong rap menta kasni kata tadi ke kubor ke basyai ke nakaliang ke jungi ke union minum song thai halor jong kani ke kam bat ngikwa
ru ban pha lupa ka khubor bakat ni kinong ri jing ri ngimat jing e kat ni ka so sat nge kendo manong ep kan ni ka isu kamdei ka isu klung khna ban ngakwa ru ban penpau ba lakata ki appointment ke bangingi labu kum kinong yalam jogen somai ngen ni juburam ya kapor te hendrei kum bangilap menta kasngi ila ap la kum balai kenta te hendrei ngi klam yo banya kendo te hendrei e kamper te hendrei kapor dan sabatai ya ke kaba nginang le nane syakman